Abuja for ne telescope mami raho. Potokasa waka say I am sad. Now my spirit is down. Obi tonyo say Madie bi da ba mane so me wen oi. Madie bi da ba mane so me wen oi. Madie bi da ba mane so me wen oi kwami ei. Madie bi da ba mane so me wen oi. Die na da ba mane so. Ahwefo pictures am ba hwe a bit disturbing. Ha kakra. Enso wo de hwade what the wash you. Me kwaba brebia no generation bia na ye wonye ma eba ebo nipa edun mebi apese wo ye kokora je se wo dimirika efiufie ba post office na wa ba be salary no be salary nu se call no ko news no ese post office apon anche ene nya phone booth talk Canada be she no akasa bi wa be kasa be hello na boot no amena credit na ebi mu a de be nya mobile ne phone sakasi bi sata won so bi kura mobile ne kase pa be zi na gradually say ya na yesi fe bi global village say e be nya mobile phone a ene ko bi wa manone a wunu bi wa utumi free no video na na kasa so ye mobile money internet yaba also send email just say nika can efe ama life is so simple also no you kasa also no nya bi kasa yeti krabuti for kwa to be send mobile money ebrewa. That's the beauty of life. Na I wish for media me who say yen man mu han ye hia tradodo ade aba bia ne ba na emrante ne ba na ya som na ya abuse no video ya ye asefem se si ya dum pempenso bia se accident sia inse se be fra ambulance na ebetumi abo nipa na ebetumi afa kwan bi so aboa masebe ka biedu na ya so mudo ma to ka ndu ma kono dabi na o video we sate awurade we won yo some video no we do oyewo mobile phone my friend the necessary evil na ababa ahye mayem mobile phone by say ye nyankofo bi omdo dia no say they always want to go around blackmailing people. Professor married man bi oba bi na or ye weak or ya homre o non na ko ba bi bo say na or the video na twa one man miskase ya egu animase say youth no ye use mobile phone and they say ade mama typical example. Just this April, I was in UK. Me call here, lo and behold, accident in you no see o manim. Me hu here. Ba ko moto ne ball no. Na ba ko kra de o te wheelchair ne hu de ya ne wheelchair no ati free kwan no so na car be pim no. E wa Brixton abontin so. Asa me king God is my witness. Me nyina in the atro. Wonim
me jina me soro ho na me hwe kwan ni say by the space of 3 minutes na police can ambulance aba betwa ho hia hwe 3 minutes omba mu so matwa no de bibia atwa atse oma cover ho nyina abro kwan no. The next 15-20 minutes omu fi okoye no ya wohoro ho nya se moja na gu wa bibia ni ho omko asemisanse ere no motie yenya badwem ma bi yenya omamba pa bi yenya obi o ye good citizen bi e ma ne fa phone a friend 911 na police for the buy ndo boso ye you want to save a soul but senke ye ha na ni agi e video obi maame asemisanse se wo fa bi na nkane nan ate sebe tia ka be video about social media na onye anka wodan huhum bia be hye mu a areho na sebe type mobile phone say so ban for so many to me communication and the same situations no say you turn around you dey bia ye man ko ade ye hu moja ni accident enti wo twa beto ndie na obenya film obo aso me koto me yire na obeni ne da enti ma video ma ye ne ho ade ye me na wo nkwala ba miensa ba me ade aye me ya ti ma video beto social media wa dwini mu oha wo hia mpaebo ade na wo ye no unu se da chi bia na beto social media forever and ever beto na o mana no na wo mo no Omba be nyina be. You are not being fair. Sabe. Na go pon hwem fun so ayi nyina obi aya ko kunkum ye. That mobile phone de be ye ni. O se gan ni ba bi wa manoni na se o be kasa oni ni nua bi anya problem. Nti o be dise no. Be gu na ni mase. And obi afofo no wo di obi atem kan semfin semfo the young people they call themselves professional bloggers I was somebody a best sell about this wo kan obi asama tenterota auto ye kasa obi anka obi ansama bra wa be say asem ba no wa so ma wona be chichi ma the whole world obi an say we a professional blogger no wo know what is going on in your life. We are abusing the use of mobile phone. It's bad. Call you cannot ayi obi awu na om de course abesa ko na kasi esaso ayi me nwanwa sad na me hu ye na me gina me kan sem ya ayi me ya na me wura ho na obi papa bi janbe bi bro ni bi janbe bi na hu se course twam no ho na otu ni che no de bono mu ase or respect for even the dead bro me or respect and you bush any no but also last respect nipa no ko nyini nua de but the year go no say that should be am so say na my day meye ye shiatra. Are you a nation wrecker and I say nation building? All of us, instead of becoming workers and builders, you know, you are done professional and unnecessary spectators. And a man is sinking. The mobile phone is a day in Shira Yo and Kabomu and Kanko Bayan and in Puntuno. Maybe an money trap, a bit of potato crew. And say, video be a share brandy bina or dear bab bro baby Timukuno. No be baby, hey, Okuno. A mere committee will be no bimro, the Mikabegane, but the can't trap Okuno. Dear now, yeah. We are no could show ba ya bromani tima pai moja na de beto ya dania bro man boy for we share uni ade opa ne sase beto munya kan atwa e beto social media onyame hu ya mobo ne mani abre nano me na Makra road ena mu se sakode bia obi anya me nshira nyame nto nkwanem ye nua sakode onya accident
ne car no ko wura ba bi sa am say ofi kwawu na oba esimani mpe ba me du na say we pia oba. Can you imagine say ni pe ko for sakode ko no na ye hu di okoko yi sakode fika ni maba. We are man boy for we nation worker. It's about time we renew our mind. Si phone e buy na ye dey emfaso bi amaye so ye dey twa oba bi na de jada ho ba bi na de jada ho ye dey fa na obi asecha no wa ye pani bi auto se pani no wo hwe bra wa ba onu ho no wa ye no ye man panifo o man pani no wa ye no family sebi no wa twa no. But I'm telling you say some man what some man make say we a leader as a president Eddie papa even the ministers bro mo breno otuka akọ kwa nyasenta wa wukwa na wa ye no an wa dinatamwa de ye ni manyina afra ababa wa babo si akete akata ho sie na wa woro ho school twatwa picture sabegu dachi bia no ba tan ben no pese sebe ne ba ebe ware eno no bobo na sabrabo na nye ne bitiwa na odu wani kohye abrewa bi a otifie so tade bia meka Bible say kabofo mranti brem whatever you do today fapima obele ni no and be determine how far you go in life. Abusiafo Bible say onyema nyina ho kwan asumini nyina na fatahe botaye pane ade papa enti ema mmofo ye fon so nyina ye nyusu ye ewiase nyina ye kukuwa mehia meyira ma frɛ no ma frɛ no video mehia ska ya send ska ko asembisi a medimika frɛ anti ye fon yo e fanye business ye nyina ho ntoye but ye nya sabi nkofo be frɛ mu a they are abusing the use of phone. Go to our ministries. It's all over the place. Babu I seen nature keke so sign keke o. Eni a brain ni dofo ye video ko hey ani. O refile bia o free ba. Say what kai be maybe atwam koma na de pa. Na yakọ pa aduma wakọ tranka. Obaye wadwuma se de se. Na mama na tupon. We are abusing the phone. Wonna mo abon se obi nam kwan ho na o chate hwe. Na ka be no chese kwan na o chate. Na the creator no so ba na o chate. You end up chatting at the cemetery. Adibi ebe yi amfaso ba aso ama ye bia na ye de ye ya ye de se no. Ye de pain ni ahwe ase ye de pain ni anim guase ye. Oba phone nya de bone. From today learn to be a good citizen. Na ma phone mfaso emra so ma me no mie no. Na hia se oba ye o man bapa. With this and I believe say Ghana besa fantuma fefra na Ghana besa yi yo ahefo ya mama kwa baba kwa attention enne ye ne Mr. say ebe chichen apa attention enne no ye pese u cheche kwan a ye be fa so a se bisia ye betimi age nipa nkwa Ghana no ye fa ne say kan kwanhia pe ene ya to yechi enso anya kan kwanhia pe ono ba wo fie eja timi hihye akola no maame panimo ye nkwan kra nkwan timi hwie go so wakotonam obetwitwa onsa timete efri honom ne nyina ye akwanhia ni bia accident ni si na ho se nipa ne da forma the best thing I was on ye ne se ho se nipa no home se on home dia na kire se de ebesi eyesi ye pese obo ne tofa se de be ya akwanhia bisia na accident bisia ye betimi age nipa se wakoto se enkwanhia no esi ede me no be mo hu se nipa asomasi wawu nipa asomasi onwu se moja na etu no mpo a ede ayi na ewo se uye na wo de je ne nkwa check ne pulse hu se eye adwuma on home dia eho na CPR no eho hia no CPR no bro ne be ka se cardiopulmonary resuscitation eno na ye mia nipa ne kokko no CPR am kai on se me kire mu kakra fa on se si ne nsayem ha on se mienu yi wo de si ho a wo bete se ebo se hu se eho obo na on home dia ena broni be ka se unconscious
and not breathing. Oh, home, a honor also yes CPR. My yen sonny moon never to a form na efa wonsa no sine koko so emia ne koko empre aduasa ansa na wama no mframa bro ni beka say oxygen eno so mienu na wasa ya aduasa biom na wama no mienu empre num eso no wo be hu say nipa kro no obekeka ne ho ebi okra obewie no obefi. I will share for quote of the day. Kotoka say all things are lawful, but not all things are helpful. Chimeyipa. You nyime nyina ho kwan mrama ho kwan say ye phone na ye wo dia. But nyine nyina na buaye as a country. Yo dwumadie aboafo a